Ima li na sezoni? Nisam samo Opuče ovo jedan, svaki mjesec radimo 5 sati. Čujem se ja, ne? Pa malo si se, što se istuširaš. Volim u foru koja ništa ne znači. Koja je baš loša. Ali je dobra kad se ponavlja više, ona je sve gora i gora. Pa to je tako. Dragi slušalci. Daj, pojačaj mi malo, ne čujem sebe niđe. Ne mogu ti ja pojačati. Sredi ga, djale, tamo. Ne mogu ja ništa. A vidiš da je to pojačalo tu kod tebe. Nije to moje. Aj, čačni ga malo. Što nisi šeora, nije nikakav si profesional. Taj. Dobro. Opa, aha. Super. Dragi slušalci, zahvaljujući našoj dragoj tiši i Bog je uspomene dao. Bog svega najljepšega dao. Pripremila nam je... I njeno domaćinu Adu. Dobro, ali ovo je ona kuvala. Pomagaju, vidi se. On je nešto je tu prška i on, vjerovatno. Vidi se da je sjecka tamo. Ali smo se najeli kao... Znači, razbio sam se. Znači, tiša, Bog ti pomogao. Vidite moje, Bog, neka te Bog pogleda. Ali je problem sad što se radite, mi se ne možemo. Sat vremena si došao ranije da bi jeo, ja? Vrhunska punjena jaja. Krenuo sam u 11 da bi došao 15 minuta ranije da bi se najeo. I onda smo samo usisali ovu hranu. Bog neka te nahrani. Bog neka te usliši. Neka svaku tvoju želju ispod. Dragi slušalci, i vama neka bude beričet i blagoslov. Da Bog da ovo ljeto dočekali u blagoslovu. I da se ne dijelimo više. Ko je Bošnjak, ko je Srbin, ko je Crnogorac, ko je neke vjere, ko nije neke vjere. Neka svi koji nas dijele učute. Neka bude stop cimanju. Svi podjelama stop cimanju. Neka ko god podijeli ovaj narod, neka govno pojede. Izio ga objeručke ga, protro ga bez kapi vode. Kad god vidimo neku podjelu, pojeli govno. Svi ti koji podjelu, a mi smo lijepo pojeli, koji podjelu rade. Ako je govana ostalo i to malo što je ostalo, nek iđe da je taj koji podjelu radi. Ko god obraća pažnju na to ko je koja naciona, ko je koja vjera, pojeo govno. Pojeo 2 govna. Pojeo 2 govna i balegu. Jeste. I neka se izbaže nekim kopertonom nek se izbaže čitav. Znači, dragi slušalci, da Bog da zaspao na suncu ovoga ljeta izgorio kao miš. Ne pomogla mu sva moguća jogurta. Ni mljekara crnogorska. Da Bog da mu djeca ruke nosila po asfaltu. Nemoj djeca da miješamo. Nemoj djeca, neka ostanu u prostoriji gdje nema sunca. Neka ide samo govno prema ovima koji rade podjelu. S koje god strane da dolaze. Tako je. Živio! Pa dobro, dragi slušalci, posle ovoga kratkog, stvarno smo lijepo pojeli. Intro. Ovo je neki kao... Ovo je posljednja emisija, sve ćete nam oprostiti. Ove sezone, nemoj da slutiš. Ove sezone. Sve ćete nam oprostiti, i ako nešto ne bude u redu u posljednju emisiju... Prejeli smo se, ali i ja opet moram da upozorim, jer neki slušalci nisu baš najnormalniji. Znači, nemojte, ovo je sve kao neka šala. Nemojte preozbiljno da shvatate stvari. Čak i kad upadnemo u vatru, kad nešto mi prosudimo, kad prosuđujemo, kad amprtujemo, znači to je sve kao u sklopu scenarističke blamaže. To je ta scenaristička blamaža koju pristupamo. Jer ne možete u istom ritmu, u istom tonu da radite svaku emisiju. Ima to, konceptualno smo mi uradili to već prije 25 godina postoji. Znači, sve držimo pod kontrolom. Mi znamo za 3-4 godine što ćemo da pričamo. Ođe već ljeto u Podgoricu. Ljeto počinje vrućina. Cetinje nije još, Cetinje ti je 40 stepeni. A dobro, Cetinje je po danu fantastično kad je sunce. Ali se često mijenjaju, kao u Londonu je počelo. Pa često znači, se mijenjaju temperature i vremena, svi ćemo se porazbolijevati. Kako si ti? Pa ja dobro. Pa Bogu hvala. Ti se držiš. Nećeš, navikneti se organizam na to. Na ono ruglo. Pa morate se navići. Inače crkava. To je Goran Bregović volio da decembar a nije, to je Dino Merlin, crkava. Pa ima ta pjesma. Ima. U kojem si gradu noćas odcijela tretepem. A Goran Bregović isto je neki mjesec umire, vrate. Decembar nije, brate. Ima divlje jagode nešto decembar. Ali nema crkava, to je Bregovića. Dino Merlin je uzeo od Bregovića. U kasni sat crkava, crkava njegov.
ima neki mjesec isto da umire, ja da se suši neki mjesec. Uglavnom stiglo je ljeto. Posljednja emisija ovog ciklusa. Biće nam teško bez vas, dragi slušalci. Mi jedni bez drugih ne možemo, ali mi imamo tu grupu na Viber. Pa ne se javi. Pa ćemo se dopisivati. Naša tvorica. Ako vam što treba, znate gdje smo. Naćete broj, neko će vam dati broj i onda nazovite. Jes neobično, nama treba sigurno 3-4 nedjelje da se skinemo. Ne može, ja se sanjam. Isto. Sanjam kako smo zajedno, kako jašemo konje. Ja idem na Kakaričku goru mjesec dana. Jes, da se odvikavaš. Ja vidim petkom večer počinjem da strecam, ozbiljno. Ja plačem. Počinjem da strecam, gdje god da sam. Ne znam o čemu se radi. Organizam ti traži. Tražim i organizam nešto. Zonjo, jer prejakava muzika jer sam ja preuzbuđen. Nije moguće da me Ima li šta lepo u našoj zemlji? Ja prije svega, izvini Gorane, hoću da odbranim ovoga momka, ti znaš da ja branim ovih nedjelja ljude i zaista želim ovoga što je rekao 476 kruzera da je došlo. A jes ljudi odmah... Zbunio se čovjek, stvarno smo se pretvorili, ajde, i u sebe ubrajam u to. Lijepo se pošaliti s nekim, ali treba se zajebamo s političarima. Sa nekim ko mržnju širi. Čovjek jednostavno ima tremu, jebi ga. Za to što je sad on iz demokrata i što je ja demokrata ne volim, nemam što tu da krijem. Mislim da su naročito i kadrovi policijski, ali jedino Zonju je u demokrate. Eto, zato ih i tolerišem jer je Zonju u demokrate u izvršni odbor. Znači, Zonju u demokrate, u URU i u... Zonju u 3-4 pas. U SMP. U SMP najduže. U SMP od prvoga dana. Pazi, u stavu niđe ne piše, nego pođe smo dalje. Ali u stavu niđe ne piše da ti ne možeš biti član više partije. Niđe. Uglavnom, zbunio se čovjek, napravio je lapsus bez ikakve sad ironije i sarkazma. Puštite, brate, može nam se svima desiti. Znači, samo se sad... A je smiješno, ono je smiješno, naravno. Ali što ćemo sad, svima nam se to dešava. I je li moguće da je ušlo 500 brodova u Kotorza? Misli ti samo neka se popiša svako s toga kruzera? Ja sam gledao ljude da se s palube pišaju po delfinima. Po delfinu. U rupu, od delfina, u glavu. I za to delfin izbača kroz onu rupu. Izbačamo kraću. I ulje. Što, Gaga, što si htio da... Nemaju para ti ljudi što dolaze. Znam, brate, ali mala je boka da toliko kruzera dođe. Znači, da oproste slušalci, potrasmo se u taj zaliv. Užas. Dobar je put, išao sam i to da pofalim Tivat Sutomor. Biće ono gotovo za 2-3 godine, onaj... Bulevar, dobro rade. Da slomiš auto, znači, niko ti ne plaća ništa. Treba li puteve da tužimo nešto? Ja ne znam. Plaća li ti država? Ja izbjegavam, vjeruj mi da idem bez kad moram. Makni ruke s glave kad pričate. Što ne ostaviš auto pa pođeš pješke. Znaš i kakav je bulevar, znači... Taj dio pođeš sezonu dočekujemo a mislim oni mrdaju, ali jedan dio puta uopšte to je jedna traka, onda ima ne znam koliko kilometara, meni to izgledalo kao vječnost, one krši, što voziš par rupe, sarmu imaš da pojedeš, lijepu ako ćeš neđe. Uglavnom, što činite ljudi? Sad će sezona još ako iko dođe, znači to je pakao. Ono mora zimi da se radi i uveče da se radi. Ja, brate... Nema šansi to da završi. Se svuda na svijetu ima radi tamo neđe krajem augusta. Znam, oni će da... I ako ne rade namjerno da sve propane, oca mi jebi. Jer ovo baš treba velika nesposobnost da bi se u sve čovjek usra. Namjerno to radi, nema što. Ne, to je gotovo. Mandić je odložio nekakvu sjednicu. Trebali su da ga smjenjuju, da glasaju, odloži pametno. Mandiću, i sinoć sam malo ufatio kod Petra Komnenića, nemojte sad da me pogrešno shvati, odmah se fata, napadaju nekoga što je žena. Ne napadam, brate, ali ono je baš toliko glupa priča bila da je ono nevjerovatno. Ja se izvinjavam da mama, ali je baš one floskule i veli ti Srbe napadaš, Srbi su ugroženi. Na vlast se, drugarice, na vlast se, ko je ugrožen sad? Antisrpski narativ. Kome smetali Srbi i on govno pojeo. Evo, znači kome smetali i to dok je. I to već je što vrši podjel. Puštite više ugroženost. To je kad Afroamerikanci, da ne kažem što drugo u Ameriku.
Kogod te na pamet ima, mada oni jesu ugroženi. Ovi ovdje nijesu. Kome god smetali crnci u Americi, Gol da Bog da izio. Jeste, znači, uglavnom ono je I toliko... crnci i indijanci. Ja gledam onoga, Petar Kobjanić više ne može da radi u noj emisiji. Ne može. Sigurno, Jer ga napadaju bilo mu je da došlo da je zalijepi, to bi stvarno bilo užasno, ali teško no izdržati. Znači, ja ne znam, tačno će mu neđe glava eksplodirati od nervoze. A nemoj, brate, ne možeš se, gluposti pričaju. Neće ništa da kažu. Sve gluposti. Neće da smijene, ne zna ništa. Ne smiju ovoga da pitaju ništa, to je pitanje, a da je Milo Đukanović ovo uradio i DPS, siktali bi, vatru bi bljuvali da se smijene. Kad je Mandić, to je okej. Bravo ga, mislim, to se sve vidi, ja ne znam kako nije ljude sramota da se onako ponašaju. Oni misle da se ne misle oni da se to ne vide, no ih nauče, instruiraju ih što da pričaju. Ako vas pita ovo, vi đeljite. Politika je stvarno najodvratniji posao da ti se povraće. Najgori posao. Ne možeš ti normalno biti i baviti se politikom. Koliko god da su im plate, grdno je, brate, ne može ono za 100.000 malo je. Ja ono ne bi radio za 300 eura, vjeruj me. A ne bi ni ja. Ono je stvarno, ja ne znam što bi... Je li ono odvratno? Yes. Znači, gadno je. A še gadno gleda. Ljudi lažu sami sebe i druge. Ja sad ne mogu jedan porodični primjer, isto je bila ova djevojka iz SMP-a na jedan odbor skupštinski gdje su sve, kažem, ima veze s mojom porodicom nešto, pa da ne spane da se žalim, a neću. Sve su protiv zakonito radili. Da joj vidiš priču. Ja sam gledao to jer sam bio, ne ja, nego bio sam zainteresovan zbog nečega drugog. To je takva prdnjava, znači toliko prdnjave. Ona iz bošnjačke stranke, ne znam ko je još tamo sad bio da ne ponavljam. Sve pričaju glupost. Čude me Bošnjaci. A dobro, Bošnjaci, da. Ali generalno svi. Znači, samo prdnjave nekakve koje ništa ne znači. Ibrahimović fudbaler, ja sam mislio na Đalon. Jer uletije ogromne pare, jer on ima pare, on igra za najbolje europske time. Zlatan, ja? I uletije velike pare, uzetu u stranku i sad drma i radi što će. Ali vidiš, on je uspješan. Dok recimo Danilović isto ima vrhunsku karijeru sportsku, nikako mu ne ide u politiku. Ništa. Od kad je on igrao u Benetonu. On igra u Bolonju, Kinder. Kako a Benetton nije igrao u Danilović. A, da. I to je dobar igrač bio. I to ne dobar, no vrhunski igrač. I protiv Vučića. Svako se sjeća. Protiv Vučića. I tu mi se povrka, ali obožava sam sjećaš se kad je preko Sabonica zakuca. Doda Balaševiću. Obožava sam. Povrka mi se kad je počeo politiku, onda se bavi. Ali je puka u politici. Puka potpuno. I gdje je on sad? Tu je u Podgorici. Kako zove njegova stranka? Ima nešto, jedno 20 poslanika. Ima neku stranku, prška nešto. Ima nešto radi oko toga. Prška nešto oko neke stranke, ima 20 članova. Što sam htio nešto da... Vidio sam onoga Putina gdje udara žena, jesi vidio to? Nije Putin, gdje da je Putina žena udarila. A okolo, ne bi ga izlazila iz aviona. Nego francuski predsjednik. Ne bi ga iz aviona izlazila. Ne. Nema tu Bačio bi on iz aviona. U Bačvu. A Makrona je žena tukla. Ono mu je učiteljica. To je njega ga ona udarila kao učitelj. Moguće ga je nešto pitala da on nije zna. Prije samo izlaženje bio je pred tablu. I ona ga je pitala. Jedna mu je rekla, vuci se napolje. Vrati se. I da ga zaljušti. I onda je vidjeli da su otvorena vrata od stana. Što je avion u tom slučaju. I da smija se kao kretan. Stvarno, kad je vidio su vrata otvorena... Oni telohranitelji, što oni rade posle toga? Oni njoj posle priča, će si me udarila sad kad su vrata otvorili. Jesi vidjela, ona mu je pričala, nisam vidjela su vrata otvorena. Će si me udarila sad kad su vrata od učionice bilo otvoreno. Vidjeli su, cijeli svijet vidio. Ali ti je lakše nekako... Vidjeli su me 603. Pazi, lakše ti je kad vidiš da cijeli svijetom vladaju kreteni. Jes, lakše ti je. Nekako onda ovi naši... Lakše naše kretene podnosiš. Jesi li čuo za Trumpa gdje je rekao da je Putin lud? Baš mu je takva izjava bila. A dobro, Trump je isto kreten. Trump je kreten. Ali nemoj to predati američkom ambasadu. Ne, nemoj da slučajno čuje neko iz američke ambasade. Misliš ti da nas slušaju? Trump je veći kreten, mislim Putin je zlikovac i zločinac, a Trump je veći kreten od njega. Jer se Putin zajebava s njim. Putin se baš šali s njim. Naravno se zajebava. I dalje, bile su demonstracije, tu žao mi je što nisam mogao da dolazim zbog ovih blokada.
jer su organizovali dan izraelskog filma kao... A ko je organizator? Ne znam, Kic, ili grad, ne znam, nemam pojma, bez da lažem. Kao snaženje tradicije i porodice. Drugari, dok god radite genocid i ubijate djecu i izgladnjujete ljude, nema potrebe filmove da prikazuje. Ja ne znam, oni su i na Euroviziju bili. Da smo to pričali o tome. Rusiji su zabranili, a ovi što rade genocid... Oni su pušteni, Rusima su zabranili, a Izrael su puštili. A vidiš koji su to je trebalo bojkotovati Euroviziju. Baš. Ma nije, nego, pazi, ja ti velim, najveća sramota se trenutno dešava na planeti Zemlji. Ovo je kada gledamo, nisu iste razmjere, stvarno, iako je princip isti, kao i Auschwitz i to je stvarno bilo monstruozno i nezamislivo. Ali zamisli da si tada gleda na dnevnik da se to dešava. Što čine ljudi? Ovo je, znači, ubijaju ljude, djecu, bombarduju, izgladnjuju. Cijeli svijet gleda. To je pakao. Ne daju da im dođe pomoć humanitarna. Znači, užas. I prikazujemo filmove porodične i... mili brate. I prave se blesavi. A prave se svi ludi, vidiš jedan. Moj dobri Gaj. Svijet je jedna velika klozetska šolja. Vidiš, bilo mi je zabavno, ali zbog ove priče ospuštujem. Zato što sad ubijaju te ljude. Užas. Sad dok mi pričamo, tamo neko bombarduje i ubija djecu i tuga. Žene i neko umire od gladi. Tuga. Kako se vratiti sad u dobro raspoloženje? Nikad. Šetice Spajića kako priča Japan. Što je ono, majko? Ja ga nisam čuo. Mislim, to lijepo je što zna i engleski i japanski, nego su nam sredili vize za Japan. Što okne mi par tamo da idem, koliko ljudi iz Crne Gore, mislim, ajde, nije loše da se uzme bar nešto. Treba ti 10.000 eura za kartu do Japana. Kakve to veze ima? Ko će da ide u Japan iz Crne Gore? Makli su vize. I vodio je ženu, to sam vidio, to je bila afera. Vodio je ženu na sastanke, ulazila je tamo na te sastanke, oficijalne. U žene mu? Dalje ne puštaju bez... Da nije, ona je išla da, pošto on jeo, išla je da mu zapisuje što je važno. Da. I on dolazi sad 2., 3. da on ide po 15. Ja jedno čekam, ne mogu. Gledam pratim u let. Pa osjeća se da je grdno. Gledam. Gdje večeras u Japanu? Ja sad ne mogu da se zakačem na internet, ali ne znam sad je li krenuo. Fuji, kako zove, Fuji. Fuji i Okojama. Fuji i Okojame su neke tamo. Pratim u let i evo, za sad treba je ljudi da se smiju malo, barem da imali jedan dan u nedjelju da se ljudi smiju. A smiju se ponečem. Smiju se ljudi, najčešće glupostima. Ali ti velim stvarno kad vidiš da svijet vode kreteni, nekako onda ti... je lakše. A nije, ne može ti biti lakše. Isto, sve svuda su kreteni. Kod nas su mali kreteni. Mi smo isto kreteni, Gaj. Na svoj način. Milatović je isto ima skandal napravio oko izjave oko Bosne u Daytonu. Milatović se ne snalazi. Pa nešto, ne znam, njemu kablovi prekidaju. Njemu neđe da li ramena ili nešto gubi struju. On bi treba na temu da uzme ono dolje za noge. A na temu, da uzme na temu neku. Ja ono što predlažem kabinetu i predsjedniku da kod praktičara da ga izlomi. Neno da makne Krivokapića iz vlade. Moguće da njima Krivokapić vrača nešto. I da oni ne mogu normalno da im bača špice. Da im bača špice. Pomjera im predmete. Jes, jer u kancelariju uđe i sve im ispomjera. Vjeruješ li? Nagatiše im kompjutera. Jedan dan sam išao u vladu i ušao sam tamo u njegovu kancelariju da se pitam s njim. Ja znam. Nije ga bilo. Ne, a ti si pjeva Marseljezu, to si mi rekao. Oni s vrata im i pjeva Marseljezu. Ti ga znaš 30 godina. 30 godina. Ali znaš što je tu čudno? Oni svi prate Momira Bulatovića. Prate modu, ja sam mislio. Nego pominju, oni su oduševljeni Momirom Bulatovićem. I tim svijetlim momentom zajedničkog DPS-a. Oni su se odvojili, Milo se odvojio, oni Mila preziru i sve je u redu, ali Momira obožavaju. Neka je Momir ulaka zemlja, sad grdno je što ga pominja, nije živ, ali pričamo o njihovom političkom putu.
To je ona djevojka sinoć priča isto, jer ono sinoć bi. Oni ne znaju. Bolje ti je da nisi Znači, oni uopšte ne znaju kako je to vrijeme bilo što se dešava. Niti se interesovali za to. Nego je ovo opozit Milu i onda je to... I onda je samo po sebi prihvatljivo. Imaju 25 godina, 30. A znam, ali moraju nešto čitati i bave se politikom. Ne mogu znati nešto. Ovaj ne zna Milatović da smo mi odavde išli da rušimo iz Srbije. Znaš ti da Milatović ne zna da smo mi Crnogorci? No su odole ljudi išli isto, činjeli zločine, bombardovali grad, čuda. Ne znam to. No, ajde, nema veze. Tajmo kako god doći. Da ćemo izaći iz toga rata, nećemo nikad. Nikad se neće izaći da ljudi priznaju, da kažu to je, brate, bilo, nikad se to neće desiti. Dok smo mi živi ćemo se perčinati oko gluposti. Nažalost nikad. No nisu gluposti, no ozbiljne stvari, no ne možeš da živiš. To je usud. Mene to ne interesuje, Gorane. Mi smo silom prilika natjerani da pričamo o srpstvu, gaju, o crnogorstvu, o kako se zove, muslimanstvu, o vjerama. Mi smo umjetnici. Muzika, slikarstvo, dobra hrana. Mi samo da smo, to smo mi. Gaju, da smo mi samo izmješteni preko Bare, preko Jadrana, da smo recimo kojim slučaju bili bi šibicari. Nikad u životu ne bismo pomenuli italijanstvo i francuzstvo. Ne, mene u Italiju ako te pita. No bi počinuli bi. Mi bi se bavili samo umjetničkim radom, žestoka umjetnost, znači... Tako je, govorili bi, ovo je moj drug, dobar umjetnik. Dobar umjetnik, što je naš prijatelj Jusuf Hadžifejzović kada se na našoj zajedničkoj turneji često govorio. Ovo su moji prijatelji, dobri umjetnici. Dobar je Jusuf. Dobar, ako slušamo emisiju. Jusufe, zdravo nam bio. I ako neko sluša emisiju, koga poznaje, neka ga pozdravi. Pozdravite nam Jusufa Hadžifejzovića. To je u lijepom Sarajevu. Jeste. Dakle, mi smo prinuđeni da se ovima glupostima bavimo. Ko podjeljivo ovaj narod da Bog ga pojeo govno. Izo govno. Pojeo govno. Svako ko ubača podjele i špice, dragi slušalci. Ko se da Bog da bavio podjelarstvom u društvu, da Bog da izdrobio brabonjaka od koze u mlijeku, sve pojeo kao kašu. Kao pelet. Možda iz koze i brabonjaka. Puštite me više. Najedite se svi koji mislite ružno bilo kome. Jeste, a što ćemo s ovom turističkom sezonom? Počela sezona? Počela, pomalo, delfini su došli. Kako ćemo da puknemo, Gaj? Ne bi mi bilo bilo. Koliko je, treba da reče to... Jahte? Te jahte, koliko ih je bilo? Ovo će ti neke jahte. Ja ne znam što će se dešava. Ovo ljeto, najbali smo ovo ljeto. To ti ja velim. Ko je jedan? Sve nema puteva, nema aviona, nema niđe ničega. Avioni su problem. Sam misli, ti se kolone, će ti se praviti 100 km će kolona biti putiv. Biće ti od Podgorice, od Srbije do Budve će ti... Ja sam juče bio do Tivta. Znači, izlazio sam preko Njeguša, sam iša, a vraćao sam se ovim bulevarom nesrećnim. Znači, kolona ulaz u Kotor, znači, na sred tunela počinje kolona. Nije se moglo proći tamo, već u Kotor. Što je bilo, ne znam. Da li su kruzeri? Došlo je 4 kruzera juče. Ne znam što je, ali sam vidio i nije mi dobro bilo. Ma da ne bi trebalo su kruzerima podvožnjak. Ma nije su kruzeri, no nešto se dešavalo u Kotor. Blokada, kako taj narod živi, ja pojma nemam. I, brate, onaj put prema Njeguši Kotor treba da se reguliše saobraćaj, ne možete puštati autobuse. Najviše 4 autobusa su, vraća sam se u Rikver, nemaju kuda. Kilometar. Niko ne razmišlja ni o čemu. A gdje će kako će zabraniti autobusima? Autobuse, nema šanse, se može onda blokada, vidimo se. Ne, najviše su bili, to je prije 10 dana, 2 autobusa, jedan s jedne, drugi s druge strane. Nema toga ako te može... Nema toga ako se može... A dobro, ovo je država, sad smo rekli da su sve nesposobni ljudi. Ne znam. Ne možeš ti to regulisati. Teško. Što ima još? Jesi išao ovim novim putem, ovo što ide na Čevo? Ne. Treba vidjeti taj put. Dobar je taj put. Pa treba njim ići na more. Ja jesam. Nego tamo nema mora. Nema mora gore. To je jedino zajebano. Od raskrsnice do onamo do Milijevića, Zonjovoga sela. Da. I odličan, i širok, i ravan, dobro napravljen put. Ne znam, sad su ga obilježili. Znam, ali tamo onda za sezonu nam on ništa ne znači. On za sezonu... Nama ima muska grla, imamo... Tivat, pa dobro, ajde Tivat, kad se ovo napravi funkcionisat će. A neće funkcionisati. A hoće, to su dvije trake. Montenegro. Ne možemo više, Gajo, ništa, niko nam se javio. Jesu li zvali, Gorane? Ne, niko, a rekao nije da ne možeš njih da kuneš, dužni su nam 75.000,
tužba ide, samo da znamo. Ide tužba prema Portu Montenegro, angažat ćemo advokatsku kancelariju Šibirović. A gdje nam je najsad što je bio ovdje? Evo ga će se počeka na njega. Neko ga je popravio. Što ima li još nešto, ima li šta lijepo u državu? Ne znam što može biti lijepo u državu. Ne znam. Ima li nešto da se... Vjerojatno ima. Ovo što ljeto dolazi. Pa i što je voće, trešnje su počele, pa dobro, nisu preskupe. Ima li crva u ove trešnje? Ja sam vidio jagode 6 eura kilo. Jagoda. A ne može ići kilo, koliko možeš pojesti dnevno. Ne kilo, nego ona plastično. Ali znaš što je, ono stave bar 1, 2, 3 pokvarene. A ne može za 6 eura, mnogo je to, bre. Koliko kilo trešanja i 6 jagoda. I trešanja, isto. Kako nije jedan, ti imaš para, pa se čini da... Ja imam para, ali je mnogo. Ja sam pukao. On i jede kilo sam. Ja jagodu volim da pojedem, to je puno cinka. Kad ćemo napraviti pauzu da idemo opet. Boga mi ovamo nas čeka ova punjena jaja u cvekli. Tiša, no ne možeš mi sad odgovoriti, jer ono cvekla neka crvena jaja. No ću da biti kolesterol, trigliceridi. Ne boj. Kolesterol je zdrav, Gajo, nas prepadaju od kolesterola. Ne bi ti ga pravio organizam da nešto ti ne valja. Tačno, a kad ti se jede jedan ne ja, mene se ne jede, noću jest. Mi jedemo i kad nismo gladni. Mi smo jedina vrsta koja ima seks kad nam se nije seksat. Znači životinje sve imaju doba parenja. Eto mi se mačka jedna popela na drvo, nije moja. Napalo je 5 Hoćete pari? Ne, hoće da je pare, mačori okupili su mi se oko drveta, a ona ne umije da siđe. Noćas ću stubama morat da je prežim. Pobjegla je od ozgo, to je zgore. Zašto se mačke sad pare? Jesu li one poluđele? Februar je njihovo vreme. Prolazi i kod njih to... Ali vidiš, čovjek bi stalno da se pari, Gaj. Ako bi oca mi jede. Kako, Boga mi kako koji. Stalno se parit, stvarno, imaš i drugih obaveza. A dobro, ima, ali lijepo se parit, ležiš go, nemaš nikakvo opterećenje. Nikakvo opterećenje. I onda pitaš ujutro, jeste li se parili? Jeste li se parili. Pa ti znaš ko je to priča? Zaboravio si, ja reći ti u pauzi. A što znam? Čovjek bi stalno da se pari. A ne bi stalno. A bija, nemaš vrijeme neko. A reci mi... Da rečeš prave se djeca u oktobar. Reci mi parenje, znači da imaš do kraja i ti... Parenje znači seks. Sami seks. Seks, a ne znaš što će li uspjet parenje. Da. To je kao da se upariš. Nezavršeno ali čovjek je stvarno konstantno želi parenje. Stalno. Što je znači... Ti sad isto pričaš ovo što ti je Popaj kazao. Ne, on govori, ja sam mislio da govori konstantno. Ali znaš i zašto? Svakodnevno. Mi stalno radimo oko toga. Muškarci idu da bilduju, sređuju se, stavljaju parfume. Žene se utežu, lijepo izgledaju i one vježbaju. Stalno nam je ta seksualnost, nekako se svi sređujemo, niko neće izaći bez zuba i u mislim, hoće poneko. U trenerku, što ljudi prave zube. Kad im izagniju zubi, što će ti zubi? Osim zbog parenja. Koje oni ih miču da bi jeli. A i grdni su ljudi ljepše je na desni. Pričam ti sve zbog parenja. Farbanje kose kad se posijedi, farbanje ovoga, utezanje grudi kod muškaraca, podizanje guzica. Utezanje grudi kad se posijedi. Ugrađivanje grudi. Ugrađivanje spojlera. Sad muškarci podižu guzice da budu kao ti što muškarci podižu testice, Gaj. Pa testice, gdje ih podižu? Plastika. I guzice muškarci podižu, to sam svojim očima vidio. Jesi vidio to? Jes, sve zbog parenja. Sve zbog parenja. Jer što bi zamisli ti lavove da idu po cijeli dan da se sređuju. Muškarca, pazi, koji je stavio silikone na guzicu i sjeda na stolicu 2-3 put se odbio od stolice dok se nije umirio. Ne, ali tu ne smiješ mu pričati otvorenim plamen. Ona loptica. Kao loptica je skaka 2-3 put dok se nije umirio. I sad mi reci, je li to sve zbog parenja? Sve zbog parenja. Kupujemo garderobu lijepo. On ne ide kad je ono toplo, kad se shvataš kad ti je toplo ono gore, pa ne može da šedne. A sad će ti plaže, čovjek je pomamljen prvih 15 dana na plažu. Odjednom vidiš gole ljude. Pa evo ni ja se ne mičem iz teretana. Pa ja sam krenuo, radim sad noge. Onda im je lakše. Uzeo sam noge da radim, pa ću onda ja sam na fizikanu radim sam. A ti sam radiš. Sam radim penis, imaju nekako se zove. Ti radiš penis, sad penis radiš. Radim penis. One gredice, postoje male za penis. Za penis.
I to je dobro. ja jedino staviš penis na dasku i ona ga podiže. I možeš penisom da ideš lijevo, desno i možeš gore. To su ti te dvije mogućnosti. Ili ga staviš da glođe, daš mu nešto da glođe kasnije. Ili mu staviš petu od penisa dolje, a njega uspraviš gore. Da, to je isto dobra vježba. Možeš recimo, zračna ti je stvar vježba da ti voziš biciklo, a penis da trči za tobom. To je isto lijepo. Ili oko sjedišta. Da ga vodiš. Ili da skakuće oko sjedišta. Oko sjedišta za biciklo. A Gorane, što ti radiš? Grudi sad radiš. Nego ja sam pokupovao na temu one električne, one spoiler, ono za koči sve po sebi. Za ruke. Ono što me masira. Ono što me masira. One kugle. Uključim nastroju i gledam televiziju. A ima i onaj pojas za stomak gdje ti 150 stepeni dođe da ti istopi stomak. Izgori ti koža i to razumiješ. Ja kupujem onaj vaporet za sise. Za sise, da. Na njega i piš da ti otapa sise. Da. Treba se spremiti za plažu ljetos. Ne možemo s drobovima stvarno izlaziti. Stvarno, mora ti otopi sise da ti se vrate nazad. I moramo uzeti jednu pedalinu, da ne budemo kad žukeleno. Kupite jednu pedalinu da stojimo u vodu. Samo da ćemo nosićemo. Da stojimo u vodu, jedno 10 metara i da pijemo pivo na pedalinu. Moj dragi slušalci. Ajde, ćemo li da zasviramo malo, imamo i mi obavez oko ekrane. Eto tako, dragi slušalci, nastavljamo emisiju. Prispalo mi se, ja ću da... Moramo nastaviti emisiju. Moram da jednostavno, ovo su takvi poslovi. Nije mi drnu, samo 5 minuta. Ajde ti spavaj, mi ćemo da nastavimo sa našom večerašnjom dragom gošćom. Sa nama je gospođa Gabi Abramac, ili ne znam kako, Abramac. Abramac, je. Abramac, dobro večer, kako ste? Dobro večer, evo, odlično. Bogu hvala. Vi ste lingvistica, sociologistica i antropološkinja, jel, da budem rodno osviješten, jer se tako kaže? Pa, antropologinja, možda u hrvatskom, ali okej, nekakav blend svega toga. Evo, izvinjavam se, Goran, koji je zaspao i gledao klipove i uključio telefon. Gledao i crtanje. Poslije 30 nešto godina rada na radiju nije naučio da ne smije da ispušta neke zvukove. Šta mi se dešava? Sad se ti vadi, ali... Vidi kako je pokrio sad telefon, da ne bismo mi vidjeli. Nego dobro, da ne zapostavljamo našu dragu gošću. Dakle, vi se bavite jezikom, jer tako? Ja se bavim jezikom i kad vas čujem sve u isti glas, mislim da sam ja oboljela od glosolalije. Aha, što je glosolalija? Glosolalija je jedan fenomen kada ljudi misle da je na njih sišao dar Duha Svetoga da govore u raznim jezicima, one zapravo buncaju, izgovaraju u stanju duhovnog zanosa neke slogove bez značenja, padaju u ekstazu, to može trajati od nekoliko sekundi do pola sata. One su uvjerene da govore nekakav božanski jezik, premda lingvistika to ne smatra jezikom, to su čisto nekakve nepovezane stihove, nizovi slogova koji ne pripadaju nijednom jeziku. A ko to izgovara, recimo, ko su ti ljudi koji se bave izgovaranjem tih i takvih slogova? Su to neki šamani, je to u nekom zanosu meditativnom, što se tu dešava? Pa to se većinom događa u pentakostalnim crkvama, znači kršćanske zajednice, Brazil, Nigerija, Amerika, Južna Koreja, Filipine, tamo je to često primjećeno, oni imaju ta masovna okupljanja gdje one padaju u kolektivni trans. Da, gledali smo to. Nije to toliko loše. Na misama kad počnu da se tresu i padaju u trans. A dobro, što je vas zapravo ponukalo da se bavite jezikom? Općenito, pa ja sam rođena u Njemačkoj i odrasla sam kao dijete u višejezičnom kontekstu i uvijek sam imala nekako zanimao me taj jezik i identitet. Moji su se roditelji vratili iz Njemačke u Hrvatsku jer su se bojali ako tamo ostanemo da ću ja postati Švabo, da je jezik bitna okosnica identiteta, da se moramo vratiti kad ja krenem u školu. Tako da sam uvijek nekako doživljavala taj jezik i u Njemačkoj, da sam bila stranac koji je kod kuće dogovorio nešto drugo i u Hrvatsku kad sam došla počela sam primjećivati sve te dijalekte. Nekako sam taj jezik uvijek promatrala očima promatrača. Tu imate zapravo to, ali nisam siguran da se lingvisti time bave. To jezik je važna filozofska kategorija. Znate da je Wittgenstein govorio da su granice moga svijeta, granice moga jezika. Možda su zbog toga vaši roditelji
insistirali na tome da govorite hrvatski, jel? A recite mi, jel, eto, religija ima to objašnjenje vavilonska kula i tako dalje. Otkud ovoliko jezika? Je li normalno da ljudi na svijetu, mislim, čim se to dešava, govore toliko jezika? I da ne razumijemo jedni druge, Pa ja mislim, nažalost, mi sada u ovoj eri globalizacije gubimo jezike, zapravo svakih 15 dana izumre jedan jezik i zajedno s tim izumiru mnoga znanja, znači mi nekakva znanja o bioraznolikosti ili nešto koje poznaju nekakvi narodi koji su živjeli nedotaknuti našom civilizacijom, mi ta znanja uopće ne posjedujemo. Tako da, nažalost, normalno je da se govori toliko jezika, ali zapravo, nažalost, u ovoj današnjoj eri ti jezice nestaju. A zašto je normalno da se govori toliko jezika? Mislim, jasno mi je, ljudi žive na različitim prostorima i formiraju sopstvene znake i ali... Bilo bi bolje da se govori jedan jezik. Svi. To, recite. Pa to je zapravo nemoguće, ali vi gdje god živite, vama život i okolina oblikuju način na koji vi govorite. Recimo, mi smo imali 3 pokazne zamjenice, ovdje, ondje i tamo, a danas koristimo samo 2, jer nam već ta 3 nije potrebna, dok imate nekakve aboriđinske jezike koji imaju 7 pokaznih zamjenica, jer nije svejedno na kojoj je udaljenosti divljač, recimo. Tako da, zato što je njima to praktično, zapravo njima je to pitanje života i smrti. Tako je, da. Ili recimo moja baka uopće nije vidjela narančastu boju, ona je odrasla u kontekstu kojem nikad nije vidjela naranču i ja bih njoj pokazivala crvenu boju i žutu i naranču, pored toga je pitala koja je to boja, ona bi rekla crvena. Znači ona uopće nije nekakve boje mogla prepoznati, jer ih nije doživjela u svom spektru kao dijete i nije imala riječ za njih. Da, nego pričam, zapravo da preduboko ulazimo sad. Jasno da je to sad tako kad govorimo jezika, nego pričamo o tim prapočecima, kad su ljudi davali imena stvarima. Znači da je svako uzeo i izmislio svoju riječ za kamen ili za drvo. Tako je. Ali imate recimo i situaciju kad je bio pokret obnove hebrejskog jezika, pa jezik nije bio sistematiziran i onda su ljudi na različitim mjestima unutar iste države izmišljali riječi, jer su na listu mjesta morali smisliti kako se kaže gumica za brisanje, pa je u 5 raznih škola neko izmislio nekakvu drugu riječ sa drugom etimologijom. Tako da je to skroz prirodan proces. Jeste, ali mi jezikom zapravo oblikujemo stvarnost i ukoliko ne umijemo da se izrazimo i često se ne razumijemo jedni s drugima, iako govorimo isti jezik. Naravno, bitno je i kako možemo da razumijemo stvari, jesmo li glupi, pametni, tako da je jezik jedna onako specifična kategorija koja danas više služi za nerazumijevanje nego za razumijevanje. Možda. Jer vidite, nešto je zanimljivo, ne znam jeste nekad se bavili jezikom političara? Pa trudila sam se ne baviti njihovim jezikom, ali nažalost nemoguće je da ga nisam primijetila. Jer to je toliko isprazno, to su uglavnom floskule i fraze koje ništa ne znače i oni na sva pitanja daju iste odgovore i potpuno su obesmislili jezik i ubili su ga, ja mislim, jer govore, imaju jedno 200 riječi koje koriste i to je to. Nije se nikad niko bavio time, je li to... Pa ima ljudi koji se bave tim političkim diskursom, najviše metaforama možda u političkom diskursu, to je dosta zanimljiva tema što ljudi koriste kad se obraćaju biračima i kakvim se metaforama služe. Mm-hmm. Dobro, evo da mi krenemo na malo zanimljivije teme. Vi ste pomenuli našem organizatoru Zonji, ovoj curi koja je pričala s vama, jezik iz Amazonije, je li tako? Koji se zove Piraha. Jeste, svojim akcenat je dugosilazni, jel, što je ovo? Kakav je to jezik? Veoma je zanimljivo tu da ne postoje, koliko sam pročitao sad, ja se nisam tim bavio, nemaju mnoge riječi, ne postoji prošlost, ne postoji ta mitološka struktura jezika, ne postoje božanstvo. Tako je, da. Ja? Znači, da, one nemaju ni prošlost, ni budućnost, one samo žive u sadašnjem trenutku i prošlost izvan vlastitog iskustva ne postoji. Znači, one se ne oslanjaju na prepričavanje, na tuđe događaje, na ništa osim onoga što su oni doživjeli. Znači, one moraju nešto osobno vidjeti, znati ili čuti i samo je njihovo iskustvo bitno.
Tako da one nemaju mitove, nemaju kolektivnu povijest, nemaju vjeru, nemaju nikakva pripovjedanja o recima, počecima svijeta, bogovima, mitologiju o stvaranju svijeta i ne oslanjaju se na ništa što im kažete. Znači zato taj lingvist koji je njih istraživao, on je samo došao sa nakanom da njih evangelizira, ali njemu to nije uspjelo, njima nije bilo jasno o čemu on priča, o personi Isusa Krista kojega on osobno nije upoznao. Tako da je to njima bilo nešto vrlo, vrlo strano. Da, ali to je vjerojatno pokazatelj da oni imaju jedan specifičan odnos prema smrti. Jer sva ova naša mitologija i vjerojatno te prirodne pojave koje nisu mogli da objasne. Dakle, sve ovo što mi pričamo je zapravo neki odnos prema životu poslije smrti ili onome što je poslije tog velikog čina umiranja. Kako se oni odnose prema smrti? Bačili oni te ljude? Recite. Ok, znači one ne ritualiziraju smrt, nemaju pogrebne obrede, nemaju žalovanje. To je samo normalan trenutni događaj bez dramatizacije. Ne postoje nikakva vjerovanja u duše, zagrobni život, reinkarnaciju. Ne vjeruju da osoba nekamo ide, ne postoji pojam duhovnog svijeta, stranog. Kad neko umre, jednostavno je umro. Ti tjelesni ostaci se zakapaju ili ostave bez ikakve ceremonije, nema tuge, simbolike. A što ako, mislim, ne znam je li to ispitivao taj neko, jer vi ste rekli da je htio da ih evangelizira, to jest kristijanizuje, jel? Što ako umre, recimo, što je uvijek užasno, dijete ili neko mlad, kako se odnose prema tim stvarima, njih pojedu, vjerojatno, ne znam, boluju li oni ili ih pojedu kakve životinje ili... Jel imate te... Dobro, sad ne znam ja sve specifiku metona, ali uglavnom kad neko umre, on kažu ne znam, umro je, nisam ga više vidio, ako neko za tu osobu pita. Ispravno. Tako je. Ja ne znam gdje je on. Ja ne znam. Juče kad sam ga vidio, djelovao mi je zdrav. Da, i više ga nisam vidio. Nema on ne priča juče, ništa. A da, oni nema juče. Da, jer to nije tema, to je trenutno iskustvo. A o čemu pričaju, o čemu oni pričaju sa ženama? Recimo, to je strašno zanimljivo, jer imaju brakove, vjerojatno. Što pričaju sa ženama? Jer sadašnjost je paklena ako o njoj mora da se priča. Najbolja je prošlost. One sa ženama već i na različit način razgovaraju, zato što muškarci imaju 8 suglasnika, a žene ih imaju 7. Tako da one čak imaju različiti jezik kojim komuniciraju, a jezik se sastoji od samo 3 samoglasnika i 8 ili 7 suglasnika. Ali jest malo čudno, mislim, zamislite da moramo da pričamo samo o ome što je sad. To bi stvarno bio pakao. Da ne možete da opteretite nekoga s onim što vas je juče neko iznervirao. Onda nas ne bi ni slušali. Da, ili psihoanaliza kao da totalno ostane bez profesije. Tako je. Pa mislim, to jeste tako da neke traume iz djetinjstva i nemam pojma. I oni sigurno nemaju tu ni taj moment kad govore o sadašnjosti, princip pogovaranja, da pričaju o nekom trećem. Samo ono što se dešava trenutno, evo sad pijem u vodu. Tako je. I to su vrlo kratke rečenice. Znači one nemaju ni prepričavanje. To se u lingvistici zove rekurzija, da mi kažemo on je rekao da ide nekamo. Znači oni imaju vrlo kratke rečenice. Oni ne mogu ni da se svađaju. Izvinite, ne mogu ni da se svađaju. A gdje kaza da je to da pođe malo? Znači ne mogu da se svađaju, jer kad se ljudi svađaju uglavnom prigovaraju jedno drugome, što si ti meni rekao, što sam ja tebi rekao, kako je bilo prije. Znači kod njih toga nema. Nema. Odlično je to. Gdje se nalaze oni? Oni se nalaze u Amazoniji. Treba ih kolonizovati. Treba ih kristijanizovati. Treba. A dobro, kakav je to diskurs? Jeste razmišljali o tome? Na što se svodi njima život onda? To je kao životinje žive, je? One su, znači, lovci sakupljači. One nemaju pismo, kalendar, znači nemaju religiju, trajnu memoriju. Sve je samo iskustvo u sadašnjosti. Znači nema planiranja, nema gomilanja, nema izmišljanja. Znači to je dan po dan i samo taj kratki trenutni spektar. To je zapravo ekstremni mindfulness koji se danas propagira. Da, pa mislim mi idemo ka tome. Znači moderni svijet zapravo, ali na jedan drugi način. Da, pa dobro, mislim. Pa jesu oni živi još, ima li ih, postoje li još? Ima ih oko 800 još koji žive, da. Neka su živi 100 godina, da Bog. Da.
neka žive kako treba. A recite mi, što mislite o ovim sad novim stvarima, da tako kažem, koje jezike čine, mi anglikanizujemo jezike, jer tako, imamo neke ne mi, nego ova djeca sad, skraćenice, govore nekim čudnim jezikom, da tako kažem, jer to neko kodifikuje, jer se neko bavi tim, ima neka metodologija koja to izučava i hoće li to ući u stalnu upotrebu? Što mislite? Pa postoje ljudi koji uvijek proučavaju posuđenice. Mislim, mi percipiramo samo te posuđenice koje se događaju u našem realnom vremenu, pa ih mi čujemo. Ali hrpa stvari koje mi koristimo su isto došlo iz nekih drugih jezika. Mi kad kažemo i sekretarica, to je isto došlo iz francuskog, ali taj val posuđivanja iz francuskog se dogodio prije nekih 70 godina, pa mi to promatramo kao dio našeg jezika. Ne, ali nisam, izvinite, mislio na to, nego na ovo VTF, ove skraćenice, pa onda te neke poluriječi, pa ovo što sad ovi mladi, teško im je da pišu i izgovaraju sve te stvari i onda je jezik i naše riječi i te posuđenice, kako rekoste, su promijenjene, svedene, neke su na pola prekinute. Istina je, da. Znači, taj jezik postaje kraći, brži, zgusnut, koriste se emotikoni, gifove, skraćenice i tako dalje. Znači, to su zapravo, internet je stvorio te globalne jezične šablone po kojima mi govorimo u mimovima. I puno je nestalo granica između formalnog i neformalnog. Recimo, marketinška agencija koja nama radi marketing za moju školu stranih jezika stalno tvrdi da se mi ljudima trebamo obraćati sa ti, što je možda prije 15 godina bilo nezamislivo da se neka škola stranih jezika ljudima obraća sa ti. Ali sada je to jako promijenjeno i puno je tih engleskih izraza, taj cringe, low key, ne znam više što se sve ne koristi. Tako je. Onda bullying, nemam pojma. Onda triggerovalo me nešto što sam vidio na internetu i tako. Pa onda ja imam dvije, mislim, te su mi riječi stvarno odvratne, a one se koriste i to dosta često. Baš kad njih čujem stalno, ali nije su toga tipa. Prokrastinacija i prekarijat. Znači, poluđeho tih riječi. Dobro, ali to sve dolazi iz te nekakve new age self-help priče, tako to su neke tipične fraze koje se recikliraju. Boomeri, ko su boomeri, ko je generacija X, ko je generacija Z, to je da poludi čovjek. Jesam li ja boomer? Jesi. Pa ja bih rekla da jesam. Pa ja ne znam ni što su boomeri, ali mi se čini da jesam. Ja rečem da si boomer. Jesam. I meni se čini, ali nisam htio to da ti govorim, da se me sad ne ljuti. A dobro, recite mi sad, to je pitanje koje često, mislim, vi ste riješili to pitanje, rekao bih, jezik srpsko-hrvatski, koji smo svi nekad učili u školama, pošto mi smo stariji, sad je to podijeljeno na 4, 5, 6, koliko, mislim, imamo slovenački koji nikad nije ni bio dio toga, jer tako, hrvatski, bosanski, srpski, crnogorski, koji ovdje mnogi osporavaju, što je isto nenormalno. Ja sam zaboravio nešto, makedonski opet nije u toj grupi bio. To je zapravo isti jezik, ova 4 koja sam pomenuo, jer tako, ali je to pitanje politike, jer tako? Jezik je zapravo pitanje političkog dogovora. Pa da, njega ljudi mogu analizirati pološki, sociolingvistički, politički, povijesno, sad ovisi kakav ko rakurs zauzima, ali sigurno je da je nakon raspada Jugoslavije svaki od tih jezičnih varijanti doživjela veliku dozu purifikacije. Znači, tako da su stvorene nekakve nove kolokacije, nove izraze, neke stvari su se izbacile, ali to baš i nije moja tema s kojom se ja bavim. Ali se mi razumijemo odlično i razumjeli smo i razumijet ćemo se i za 100 godina. Apsolutno. Ali to je isti jezik. To je jedan jezik koji se zove različitim imenima. I sad se bore svi, pošto ste najdominantniji su zapravo nacioni, da tako kažem, srpski i hrvatski. Srbi insistiraju da je to srpski, Hrvati manje insistiraju da je to hrvatski, a mi što ufatimo, mi ostali, jer tako? To je zapravo ta hegemonija jezička. Crnogorcima čak često, kako biste vi rekli, nijekaju pravo da govore crnogorskim, što je također notorna budalaština. Jer ja upravo sad govorim tim jezikom. Što mislite o tome? Jel imate nešto tu da kažete? Jer to isti jezik?
Što mislite? Pa zapravo, mislim, ja znam da se mi svi razumijemo, kažem, ovisi kako neko gleda. Nekoga može gledati tipološki, pa onda nalaziti u njemu razlike i reći da hrvatska i srpska sintaksa nisu iste. Sintaksa nije isto iste, sigurno, ni crnogorska. Da, tako da kažem, sad to ovisi o tome na koji način neko taj jezik želi promatrati. S druge strane, kada bismo mi jezike secirali na taj način, onda bi svaki dijalekt isto mogao biti zasipan jezik, jel? Što je rekao Max Weinreich, u čemu je razlika između jezika i dijalekta? Jezik ima vojsku i mornaricu. Apsolutno, jezik ima državu ima iza sebe. Tako da, mislim, sintaksa je pitanje onoga što se dešava kad neko piše na tom jeziku, kad piše dramu, roman, kad snima film, ali zapravo je činjenica da se mi razumijemo i onda to znači da je to isto, ali ga mi zovemo različitim imenima. Ali dobro, vidim da vam to nije zanimljiva tema. Nije, baš mi nije. To mi je nekako, tam je tema malo i prevaziđena. A Boga mi kod nas nije. Znači, mi ćemo živjeti to još 100 godina, zato vas ja to i pitam. Zato kažem, vi ste to riješili, mada je pitanje jeste li. Ali dobro, što možemo da kažemo još o jeziku, a da ga ne nagrdimo? Ko nama garantuje da se mi razumijemo kad pričamo o istim stvarima? Ako me razumijete što ću sad da vas pitam. Možda i ne. Dakle, imamo ogroman broj ljudi koji isti događaj interpretira na različite načine. I neko vidi nešto i sad 100 ljudi će o tome da ispriča potpuno različitu priču na potpuno istom jeziku i potpuno istim alatima, da tako kažem. Što to znači? Ste se bavili time nekad? Dobro, ali to sad nije samo stvar jezika. Ljudi različito interpretiraju slike koje vide, film koji gledaju, stvari koje samo promatraju, čak i da se ne odnosi na jezik, ili isti tekst, recimo, toliko imate interpretacija Biblije, to je sve ista knjiga, samo svako ima svoju interpretaciju toga. Tako da je sad tu teško to vezivati samo zato što je neko točno čuo i kako informaciju prenio. Ne, ali jezik strukturira svijet koji mi živimo. Bez jezika on ne postoji. Mi mu dajemo smisao i sadržaj. I onda ako neko priča o istoj stvari različito, a to opet se referiše na političke partije i doživljaje svijeta, to ima itekako veze s jezikom. Ne postoji nešto što možemo podvedemo pod normu doživljaja svijeta i korišćenja jezika, je tako? Pa ne, ali kažem, to su stvari interpretacije, kako nešto neko intencionalno interpretira drugačije, a neko zaista shvaća stvari drugačije, tako da je tu teško biti jednoznačan. Da, ali hoću da kažem, pričamo o istoj stvari ili različito mislimo? Aha, dobro, tu trebao bi mi neki primjer. Pa evo, nema veze sad. Ne rečeš ti nešto, a ja nešto drugo. A je li, kako se zove, je li zaživio nekad neki jezik, evo možda za sami kraj, od ovih filmskih jezika i tako dalje, imamo klingonski čuveni, imamo, u stvari, je li Mel Gibson snimao onaj Iskušenje Hristova, kako zove onaj film? Na aramejskom ili... On je to na aramejskom, ali dobro, aramejski nije izumro, postoje još zajednice govornika aramejskog u Siriji, još na nekim mjestima u Bliskom istoku, tako da on nije veliki jezik, ali nikada nije izumro. Tako da, oni su ga napravili na aramejskom i potpuno su rekonstruirali taj jezik koji se govorio u doba Isusa Krista. A ovaj klingonski i mnogi drugi jezici koji su nastali to ima puno izmišljenih jezika, znači klingonski je jedan taj svemirski jezik koji je dobio stvarne govornike, imamo Esperanto kao izmišljeni jezik, Tolkien je prvo izmislio mnoštvo jezika pa je kasnije napisao Gospodari prstenova kako bi mogao svojim jezicima dati život u svojim knjigama. Tako da je to kompletan jedan svijet konstruiranih jezika. A Esperanto je zamišljen kao međunarodni jezik? Zamišljen je kao međunarodni, da, onda ga je presjekao malo Drugi svjetski rat, ali je bio u dobrom zamahu da baš postane međunarodni jezik. I govori liko, postoji li više to? Ne. Postoji, da, ima nekoliko milijuna govornika Esperanta koji su svi naravno umjetni govornici, imaju te svjetske konferencije koje susrete, koje ni dalje održavaju, digitalne zajednice, tako da ima, još se uvijek njeguje. I čemu to služi?
Pa trenutno služi tome da ljudi, ne znam, realiziraju nekakve svoje hobije, da imaju nekakav jezični community. Mislim, čemu služi skupljanje značaka? Ljudi se nekada okupe oko nekakvog interesa. Znam, ali je lakše skupiti značke, no učiti jezik, znači, to je malo, postoji neka razlika određena. Znam, ali kad odvojiš malo stado, onda već možeš da biraš žrtvu. E pa dobro, mislim, ne znam, o jeziku bi se moglo pričati još mnogo, latinski jezik. Što će ti latinski? A on izumro. Nije latinski izumro, jer ovi bogosluženja su na latinskom, jer tako u Vatikanu. Jesu na latinskom i čak postoje ljetne škole latinskog gdje možete doći u jedno selo u Italiji gdje oni za te potrebe s vama će svi mjesec dana pričati latinski, moći ćete i kupiti kruh u pekari na latinskom, znači potpuna imerzija. Pa to je lijepo. To je lijepo. Gospođo Gabi, mnogo vam hvala što ste odvojili vrijeme za nas. Možda smo bili čudni u nekim momentima, ali to je zato što se mi ne pripremamo za ove emisije, jer mi smo stariji ljudi, mi smo boomeri. Boomeri, tako je. Jeste, ali eto, moguće da je bilo, vjerujem da ste bili zanimljivi gledalcima, slušalcima, siguran sam, mi manje, ali evo možda će neko razmisliti o jeziku malo više poslije ove emisije. Što to priča i zašto to priča? Dobro, hvala vama. Hvala, prijatno, zdravo bili, prijatno. Hvala, prijatno. laku noć. Poštovani slušalci, ono što je najvažnije često bude ispred očiju, a mi to i ne primjećujemo dok ne dođe vrijeme da odemo u grobu. Zato večeras dva, mogu da kažem slobodno, amporida i njihovi cinti, znači braća Koto i Foto, što čini ovaj moj gajo. A, hoćeš i staviti te slušalice? Kako sam prezladio, ajde. Neće Bog uzeti pre svoje okrilje i da se predstavi njegovu. Vi ono što radite, to je, došli ste u Podgoricu, to ste cijelom Evropom radili maženje parkinga. Znači, volite parkinge, ali kad su neokupirani autima, idete, ljubite parkinge, mažete parkinge, gletujete. Vaše je pitanje možda predugo, pa onda možete... Vi ste Bačo Ljubovija. Bačo Ljubovija. Da, i vaš brat Koti Ljubovija. Gore sa Kosmaja, mi dolazimo ovamo preko Prijebulja. Preko Prijebulja migovima. Preko Prijebulja i onda se spuštamo na Mojkovac i idemo ovamo ka... Čekajte, hoće li ovaj vaš da umre? Samo mi to recite. Dako me neće Bog... Nariljala se ova svinja. Da me Bog podoji i da me pusti da... Samo mu žita, treba mu dati malo žita ovdje. Misliš i brate da treba da te prebacimo dolje u zemlju? Malo žita, vidi ga kako će voziti on. Da mi se hoće krava na past, mudi. A reci mi ovo. Vi ljubite parking. Oni nekolika puta ovo ako izgovori, taman će mu se ovo desiti. Kako, on će prizvat neobičnog slugu. A dobro, kad nešto čovjek voli, neka mu tako i dođe. Neka mu tako i bude. Vi mazite parking. Da. Šta je maženje parkinga? Odakle ste zavoljeli parkinge, gospodine Šako Ljubovija? Pa mi smo zavoljeli parkinge dugo vremena. Naš je otac volio parkinge, a on nam je pričao da je njegov otac i volio parkinge. Baš voljeli parkinge. Koji je najljepši parking da ste ga vi vidjeli i ljubili i mazili? Pa najljepši parking što smo mi do sad radili u Novom Sadu. Parking za ekonomske škole. Za ekonomske škole, tu smo se, to je stvarno jedan od boljih parkinga. I vi ste se zaljubili u taj parking, to ste mi rekli. Ako bi tako i pričao, onda bi ti možda i rekao da je tako. Vi ste išli svaki dan, niste mogli da živite bez toga parkinga, voljeli ste se, čak ste htjeli da ga zaprosite, međutim to je privatni posjed, pa su vas često ćerali i rišljama. Čak su nas i gađali kršima kojih i nije tamo bilo, nego su oni nabavljali udovu da razumijete, pa su nas onda gađali da nas maknu sa parkinga. Vi dođete i ljubite parking. Kako to izgleda? Vaš brat čuva stražu, a vi mazite i ljubite parking. Jednom ste legli na njega. Da, mi smo nekad ljubili parkinge, ali prvo ide ljubljenje pa maženje. Da, to je obratno. To je obratno. Znači, ako je maženje, onda ti može da ti se prijene ono za obraze i to da ga ljubiš i onda ti to nije lijepo.
A ovako ide prvo ovo pa onda ovo drugo. Vaš brat priprema parking, vi idete na parking, razgledate i kažete, brate, što sam vidio parking, kakav parking? Kakav sam parking vidio, brate, prije 2 dana, onda se on zainteresuje. Vi slikate taj parking, ja mu pokažem fotografije, ali mu kažem, ovo je neobrađena fotografija u Photoshopu, znači, on je puno bolje izgleda uživo nego ovako. On se uzbudi. Odmah mu se kurac bude digo. On zna da masturbira, da gleda parking. Pa to ne možete da vjerujete. On gleda parking i masturbira. Ja onda odem, operem parking prije nego što njega pozovem. Pa ne postoji takva žena koja vam može izazvati kao što parking može. Da, ne postoji žena koja je lijepa, približno lijepa žena pri srednje lijepom parkingu. Kako? I to se ne može porediti i da je onaj najmanji parking pa je on i ljepši. Da, koji su parkinzi najljepši? Intima neka vaša? A najljepši su parkinzi gdje vi možete da dođete sa svojom prijateljicom ili ako ste peder sa drugom. I da ga podojite. Parking mislim parking. I da šedete tako i posmatrate parking. Ja sam imao, na primjer, dvogled za parking. Da gledate iz potaje. Da. Čak sam se penjao na neko brdo jer nisam mogao da se spuštim do parkinga i onda sam ga gledao i uživao i drkao. Koji je najljepši crnogorski parking po vama? Koji je najljepši? Volite kad ima rampu, to ste mi rekli. Da. Kad mu se digne rampa. Pa uvijek je bolje kad parking ipak malo obučan. Ja imam preko 30-40 parkinga u Crnoj Gori, tako da se ne mogu odlučiti ni za jedan. Sutra idete na Cetinje, na veliki parking gdje se uči kako vam se on uči škola, auto vožnje, kakav je ono parking? Ne znam, nismo još bili, pa tek treba da ga upoznate. Da. Evo možda za sami kraj hoću da vas upitam, eto, znate sve parkinge, koji je možda prvi parking na svijetu da vi znate da je najbolji, najljepši, najerotičniji parking? Gdje ste vi bili? Opet pitate mene. Vaš brat je polumrtav. Vaš brat samo što ne umre. Ja sam mislio da će on nešto da progori. On izgleda kakav cigare, za njega nula. Ne mogu vidjeti da sam se dušom dijelio prije 10 Nariljao se, rekao mi. Sam se podojio i sad bilo da se završi, je. Da, koji je najljepši parking? Pa ne znam ja sad. Otrsi ga ti, nisi ti dužan da mu ti rekli ste mi Lake Placid. Lake Placid, to je dobar parking, to je gore u Lake Placidu. Da. Pa dobro, gospodo, hvala vam puno na ostrpljenom vremenu, ostanite zdravi i vidimo se sutra. Vidimo se u isto vrijeme. Vidimo se na parkingu. Eto, dragi slušalci, lagano se primičemo kraju ove sezone. Strašna je ova sezona bila, Gajaš. Možda među 4. Pa kažu, među 4 je to po svim ocjenama, a nije niko do sad radio nikakvu procjenu. Ali ajde da čujemo par slušalaca da nas čisto pohvale. 0206648281, dragi slušalci. Da se oprostimo i uživo od ponekog. Da vam kažemo I love you. I vi kažete me too. I mi tebe. Me too, I love you too. Imamo li niko ne sluša. Bot, neki je bot nazvao i preko džempera drži slušalicu blokira. Ili je to, ili je zbog ogromnog broja poziva blokirana je. Nema što drugo. Svi su odjednom krenuli da zovu. Svi su, kako smo mi krenuli, da su svi krenuli da zovu. Nijeno sugrad, jedan pjane se ljudi. Podgorica živi divlji i ludi san. A dobro, ima i drugih gradova. Podgorica živi divlji i ludi san. Evo vidiš, neko nazove. Dobro večer. Dobro večer. Nijeste po gradu, neđe sad da se pije i da se čuda čine. Ništa, trenutno slušam, pa biće malo neobično. Boga mi, biće i nama, evo mi smo rekli. Nama nije zbog nas 4, nego nam stvarno će nam slušalci nedostajati. Pa to je. Eto. Ali dobro, proće brzo, taj će doći oktobar. Ljeto, sve što je lijepo brzo prođe. A ljeto je lijepo, komarci, vrućine, gole žene. Normalno. Sve ono čega čovjek ludi. A zdravo bili, hvala što ste se javili. Ajde da čujemo još par slušalaca da nas pohvale. Pa ovo je lijepo.
ja bih ovaj kontakt program Produžio. najmanje 40 minuta da traje. A dobro, treba uključiti slušalicu. A ljudima je uvijek interesantno. Evo od sljedeće emisije da krenemo duže. Po pola sata. Od sljedeće sezone po pola sata kontakt program. Alo, dobro večer. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Pozdrav iz Budve. Boga mi pozdrav Budvi. Volim ja Budvu. Samo se preizgradila. To moramo svi priznati. Moramo, pogotovo mi koji smo odrasli ovdje. Eto tako, onih solitera. I mi je znamo kad je, što se veli, kad je Mađa bila. On toliko... Ja nemam toliko godina, malo sam mlađi, ali ja se vrlo rado mlade, lijepe sjećam i nekom drugom ruhu, a ne u ovom sadašnjem. Sad nema nazad, sad nema, no dakle može li se zaustaviti? Može li se zaustaviti gradnje? Sad nema, da zaustavimo, možemo, evo sad, mislim, sad kad bi zaustavili onda, ali nema nazad. Pa ne, ali gradnje, bar više da se ne gradi, eto to. To što je sad napravljeno... Teško, mnogo ođe para za ovaj naš narod budbanski. Pa da, neka vas da imali para. Vas da ja velim, pa ovako treću radio. Eto tako, zdravo bili. Kad vi imate para, ni nama ne može biti loše. Od tuđega dobra, samo nam dobro može biti. Tako da neka živi naša Budva. Ajmo, Zonjo, dalje, šokaj. To može biti politički slogan, neka živi naša Budva. Možda je to neko i koristio. Koristio neko to? Možda je. Dobro večer. Dobro večer. Već bot preko džempa. Odmah posle dva razgovora. Dobro večer. Pozdrav iz Sarajeva. Nego ne smijem se, brat Đeciću, probuditi. Nagradno pitanje noća za vas. Za ujedinjenje patrijaršije. 3 puta 6 plus 2. 12. Tačan odgovor. Eto, to je ujedinjenje patrijaršije. Ujedinjenje patrijaršije. Patrijaršija iz Kosova. Pozdrav Sarajevu, dragom Sarajevu. Nije ovaj Sarajevo. Jes. Odmah sam ga pozdrav. A nije spavio mu djeca. Pogledajmo, a smo vidio tablicu. Dobro, to je tačno. Volim ja Sarajevo. Baš volim Sarajevo. Vazda nam je lijepo bilo samo kad smo gotovi. Ajmo dalje, Zonjo, još jedan slušalac i mi moramo da idemo. Ća, to je strašna riječ. Lijepo je to. Ajmo ća. Dobro večer. Ali nijedna gospođa da nas pozove. Dobro večer, recite. Sad ću ja probuditi gospođu. Samo bih htio da prijavim, evo zapišaše deca ovaj parking u Novom Sadu, da ih teram ili šta. Mičite ih, jer ako čuju naši gosti poluđeće. Ovi pošli su oni, već idu da vode ljubav s parkinzima. Troje ih je, ali probat ću sam. A vi ste iz Novog Sada, jel? Baš odavde. Pa, pozdravi za Novi Sad, evo, iz svih krajeva bivše Jugoslavije, kako je to lijepo. To je sve naš narod. Strašne Jugoslavije. Eto, to je naš narod, sve, i svi smo isti, dragi ljudi, sve smo se svađali. Ali djeca su narod jedno, ali djeca su sve bezobrazila. Tako, djeca su katastrofa. I Lepa Brene pjevala o tome. Jeste, hvala puno. Pozdrav za Novi Sad. Pozdrav, dragi ljudi, kogod da vas da li da čujemo još sluša. On bi da čuje neki umilni ženski glas. A ja volim žene. Lijepo je ču ženski glas. Čekaj, ako se javi. A nećemo previše. Hoćemo pa ćemo se jedu ujutro. Evo. Dobro večer, gospođo. Kako ste, gospođo? Kako ste? Eto, drago nam je da vam se javili neki lijepi ženski glas. Nije ovo prelijepa djevojka. Nije, Boga me, ovo hvala što ste znali. Ništa ljepše od žene nema na svijetu nebeskom. Evo, vidiš. Dobro večer. Ja rekao, ajde više završavajte da se javim. To je ali pazite, ili da se ne persiramo, pošto je već kasno. Ovo je najbolji način da završimo sezonu. Lijepi ženski glas. Prelijepo, znači, jer muškarci su šonje. Šonjovi. A, dobro. A nije su. Odakle vi zovete? Iz Zagreba. Ne mogu vjerovati sad. A to je ona što je bila A to vi ste gošća ova što smo... Vidiš kako se Gaja sjeća. Gošća vam je bila paklena, dobra. Pa dobra je bila. Zovete li stvarno ili zoveš li stvarno iz Zagreba? Iz Nikšića, pa dobro, ali pitam. Je li stvarno iz Zagreba? Šta? Jer stvarno iz Zagreba poziv. Da. Veliki pozdrav za naš Zagreb. Odakle iz Zagreba, tačno?
Ima jedna pjesma Johnnyja Štulića, mogli ste po tome da se sjetite zadnji tramvaj ili prvi tramvaj preko Trešnjevke. Nije Trešnjevka, ne. Nego? Dalje malo, Lisinski. Lisinski. Pa super. Volim ja, Boga mi Zagreb. Ono što mi je najljepše kod vas gore, to što i hrana, ali uveče kad sjedneš u kafanu, pijemo piva, ona velika, niđe muzike glasne nema. To je tako. No je prelijepo, svaka čast. To jedino ne valja, to što nije ko Unikšić, kad sjede za snijeno. Ba, Boga mi je ljepše. Mi smo starali i više nam prija pivo bez muzike. Tišinu, možeš li me čuti? Ali svakako hvala što ste zvali iz dalekog Zagreba, moja draga Nikšićanko. Pozdravite gradonačelnika Kovačevića. Kumrovec. Hvala ti što si zvala. I ovako završavamo sezonu. Ajde, zdravo nam bilo. Hvala, prijatno.